biometric enrolment heta anthu khelte hi claim hanta lang chindon te ang pakhatna chuan wait analyze news and project ania panina chuan information about biometric project around the world tini de a ti chuan pathumna chuan most world leaders in biometric in one place palina the best international conference on biometric te atel ani heta thu sei tu te hi mipoi mo tak tak te anni hloma chung te chu claim hanta lang don ila Rafael Capuro ani hi President International Center for Information Ethics ICIE Germany ani Andrew Hopkins Senior Registration Officer United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR Switzerland Neil McCann Senior Electoral Advisor and Coordinator Global Program on Election United Nations Development Program USA Richard Rinkens, Head of Biometric, Directorate General for Home Affairs, European Commission. Ujjwal Sabharwal, Head of R&D and Product Management, Sagammal for Security Private Limited, India. Nishan Shah, Co-founder and Research Director, Center for Internet and Society, Bangalore, India. Ramwal Zara Avida, Biometric Application Prime Minister Office Israel Hetia karontar lan chanchu mi hoizim claim te intifing ve phuten biometric enrollment hi khovel pum huapin akalmek ti le khovel mi pui te min phor khom na tura UN project pakhatani ti shemi lovin India rama biometric NPR kan kalpui ve hi a thalutu Ahlauhawm lo ring tu tan eng ma hlo tur omlo anti ve pho hi adik lo zia le he mi phe na khovel huapa thil in thup an hriat lo zia hrechuaka anlo in enlet nana ti kani e thu sei tu te karon tarlan atang khan United Nation IO pani India IO pani Israel IO pakhat le International Center for Information Ethics ICIE IO pakhat antil ti ishe theyang midang te po an chawa apoi mo zual claim karonda mai ani e seifo to ang khan khovel huwa panga biometric banking aron kal huna chinchian number nei ve lo te tan le shal thei ani ve don lo ani tin I biometric ipeka personal identification number ini to chuan entika ma I delete mo cancel thei to lo ti isireng don nia Biometric authentication anti chu anni na emo an taksa pian phung atanga mishing khia shan the na le ni na danglambik unique psychological characteristic manga mimal tin te chinchia theina tur ani he mimal chinchia na atan hian kutzetha fingerprint te mail mai pianzia face recognition te DNA te kutpha thla palm print te mit mudum lai mit no te iris thla te mit mutuam tu rang retina le adangte manthin ani chumi maltin te chinchia na biometric information la khoma man mai theya anlo da khom chu biometric enrollment kan ti tak chu ani India rama chuan hi National Population Register siamna turata na ti ani a India khole ti citizen zong kumnga chinchung lam ti chinchi an tur ani upgrade tur duan ni in tuna chan no sen thleng upgrade ani to a imit mu mit no ti thla an la sak che anga ikut dinglam chungchang thla azia an la sak le don che ani chu ini na danglam bi tak chu sarkarin data angin pil takin awong thato don ani heng zong iti zo nuwa hian Unique Identification Authority of India atangin Unique Identification UID card anti ADAR card number digit som pani nei chu an pe che anga chu I number chuan I data anda that kha amil chi adona I unique identity mang hian ini na zong kha oisam takin sarkarin a hrebek thei to don ani UID thatna he chinchian hi iput chuan India khole ti dik tak ini anga sarkar na tho theina te office de bank idona te damdoi ina in enkolna te ration card chungchanga te mobile phone connection te passport chungchanga te mirthei joy kana program NREGS de thil dang anga te hian ham thatna tam tak ine theyang
hetianga chinchian hi ilo ti ve du lo emo hun bi thia chunga itive man lo ani chuan national population register a chinchia inive lawanga India ram chunga cheng le India khole tuidik tak anga ngai thei inive to don lo ani imit dinglam emo ikut dinglam emo in ati tluk thei hun tu chu tun hun hi ani thei angem ei hi lo shete BIOMETRIC Enrolment hi Bible ase sakot chinchiana kha ani kanti reng lawa ma se hei hi ngai to ate hun nunga dan bo chepa lo lang tur kota heng da ta beng te hi anom hun huna sakot chinchiana aron upgrade back the zia hi kan sei chu ani e man tang to in khole tu chinchiana hi akal chobek beka ramin ma ason chho ang zelin ahun la ya mi puite hlo thon lo tok vel zel che ani chho zel ti chu kan shevek ome tun computer HR ero chuan he chinchiani mi tam takin an hlalo mai po ni lovin than ti dona ama ero chu he chinchiana phena hian thuruk enge om theyang ti hi Christian ti tan chuan zo na poimo tak ani ta e India sarkar chu soilo Mizoram sarkar in ti khukher ne na tlam na sum an pek le pek lo po shilo tan chuan thuru ko om lawang ti ngot thei ani lo he chinchian nget talutuk ber mai hi ngai to na ti thui tu chu ani e heta hian pin athu zia alang thupon bung som pathum chang som pariata kan mu ani Bible shil lok angin mi song so